Yora cash wagura inka wagura inzu wagura imodoka Yora cash kurya itanu wahinduka miliyoneri Yora cash nimara gatatu uratangira iyora amafaranga uraza gushyiramo hano mu gafuka niyo turabara gusa ayandi yose ntago tuyabara uriteguye kwinjiramo ari ukayora Tigo umuryango mugari turaguha amafaranga wagura inka wagura inzu wagura imodoka Yora cash kurya itanu wahinduka miliyoneri Yora cash Yora cash Yora cash ni miliyoni buri munsi. Yes, Airtel Tigo Yora Cash nkuko mubibona hano turi ni muri gare ya Nyabugogo aho twaje guhemba abanyamahirwe bagera ku 8 bose bitomboreye amafaranga muri Yora Cash. Uyu turiho yitwa Angeline akaba ari we munyamahirwe wa mbere ubashije kuyora amafaranga muri Cashbox. Angeline uyoyemo amafaranga ngahe? Nayoyemo 385 000 francs rwandais. Ibihumbi 335. Ibihumbi 335 Angeline na amafaranga menshi. Aya mafaranga ugiye kuyakoresha iki? Kuntu navuze ndi umubyeyi buri ari ibikorwa byinshi mu ndakora mu rugo buri yangiye kubikoresha. Aya mafaranga kugira ngo uyatsindire wakoresheje amafaranga angahe? Nakoresheje amafaranga 300 francs rwandais. Niki wabwira abaturage bajya bavuga ngo abantu bo muri Airtel Tigo amafaranga barayirira cyangwa bazanamo abakozi babo? Bakomeze bakine abaturage bakine kabisa kubera ko amahirwe y'umuntu ashobora kumenya ushobora gukina rimwe ukatsinda cyangwa ukatsindwa ariko ukomeze ukine umunsi n'umunsi ushobora gutsinda. Igitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo Yora Cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora Cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.